Oke, ceng si kardom kado kawela bang so karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fas tame lapen pininali tempat ki wan pila bang kebe non hedjong Assam government hin pen kapik lang pon scheme mate babu asuni labang so scheme apotaksi etidini alam labang so video long nang li tempat tan pechini pon ikpol labang so scheme jong si apply dom te komatum si apply long ji kopi ali silong ji koran silong ji komantu pen si ka apply ke ceng ji kopi pi ada comments nang ji labang so details labang ke nil non nalai tumahan labang so video long tan pechini pon ikpo jong si nalitum labang so YouTube channel lang nang kamri milang pala kecengan penalitum subscribe ikon laben videos tami nalitum share pon ikon non pathek pen laba bu soni scheme of thagle etithini alam lang polo nang lapen chethan polo nang atang de non chethan polo nang babu asuni scheme of puthak mate babu scheme labang so puthak kidam tang ustamini li labang so YouTube channel lang than pachini poni kala labang so alam babu scheme stami mate babu asuni scheme stami nang le da prang popu lapen finally non bangke nang le gala la babu asuni scheme lapen labang so babu asuni scheme labang ke komatum sikilong jima lapen kusung sika apply ning jima la so puthak nili non ali tum labang so video long details mate klar dalam nang than pachini ponik po keceng sidali tum dak pen lang ponigon analitum ladake tokpona son theklongji dapos is important education support incentive by Assam government under babu asuni mate babu scheme buta pupona I am helping boys student pressure higher education has started. The government has fulfilled its promise by providing monthly financial assistance to eligible students. Lapen labang so babu asuni labang ke isiwer lo la kedam tang ho la moina asuni pu labang so scheme pen isiwer lo la ta lapen moina asuni labang ke kedam tang ho sitame la arlo sopi martum kacharli la arlo sopi maraton panse la sohot bang pipon bom lang lapen puthot non bang ke pinso tum sitame labang so asuni bang ke long pon ikum mate la so scheme li lo bang ke lapen on la pinso tum han bang ke babu asuni mate babu scheme puta pupon iklo lapen labang so scheme li kilong dunji ko mama tum si kilong dunji mala so puthak sitame ni than pachini pon ikpo laben laso babu asuni scheme kilongji labang ke non kacha lebom la post graduate mate PG a course ke en bom tum lapen UG mate graduate kacha li atum alang litum labang so alang litum si labang so scheme bang ke long don ikpo lapen dia ikta lada ke topon labang ke graduate atum bang si suri hini longji lapen post graduate atum bang si suri si bang ke sikloi jona long alang litum labang ke long panik po kopia the sila bang so tangka ke pipon ma pulo tangte alang litum labang so post graduate lapen graduate ke charli ho tangka siksa kisung awide je pansi lapen ison soni alang litum ke dang so ahor mu ke namji mata ke dorde apon bang sila se asam ko bor mena hin pen labang so scheme ali bang ke ki pipon iglo lapen labang so scheme ali ke long pon je labang ke non ke wang je labang so non ke wang je labang so February achik lopen sila bang so babu asuni scheme ka apply stami cheng poni po ko son se ka apply neng jima la bang ki kedam tang o nali tum stami thek dun long ekpo moina asuni scheme ka apply son thosi la ta nali tum a form bang na pili pon ekpo school la long tin long se form bang pili ekpo la pen a form da nali tum jog dun po fill up dun po kenang so nali tum bank account la pen aadhar nali tum pi dun po la pen aadhar pen bank account killing ke do nang jila bang ke kenang ek so lo hola so nali tum pi dun lo pul de chog eklo Laban this session is me to reduce financial burden in course nani tum dak thek pola bang so lo la bang kini li WhatsApp group long share poni kuna li tum dak details ma dak la dak ban nani tum la bang so lo putak bang kel thek kini po When the scheme applies only to eligible candidates and details guidelines regarding eligibility application procedure and the duration of support will be issued a concerned department Apen labang sa scheme details labang ke alo sopi martum ke apply hoda teng lo details labang ke konan se tanang jima lapen copy pia documents sikinang jima labang ke lapen documents copy pia son sikinang jini liamu da puponi gelo abnai tum bank account dunang po aadhar card dunang po lapen aadhar card pen bank account kiling tang dunang ji lapen do pol na litum ration card labang ke kasame dunang ji ke nang iksot lo lapen labang so ale kilong dun ji labang ke na litum post graduate lapen under graduate ke charli tum jong si do ik pulte la bang so schema le bang ke alang litum la graduation complete petik ke a course complete petik bang ke la so schema le bang ke na litum long don igwer po Lapen this incentive highlight to government focus on student welfare and education development especially for the youth economical weaker backgrounds lapen labang so schema le labang ke government na ben ke rapo labang ke la son lo niliamu ta puiglo जे कि दुख दे atum kopi pine khata kitab buhi ke nam la ke dorde la penna ne admission fee
la pen eson soni la son ke nam ke dor de ki pi ke dor de la so aputhak se alang litung la bang se scheme paklang pon tu iglo la pen asa bang so sab so vera tangka pen stami son soni akerang so so da hor mu bang ke alang litum janam long ik popusi government hin pen la bang so babu asuni scheme la bang ke paklang pon iglo la bang so scheme ale la bang ke dam tang hot ar lo so pi martum koson ma ke long lo son sip lanon pinso oso martum stami long pon ikpo ke dam tang hot la bang ke moina soni la bang ke ar lo so primartum la student atoma fansin la bang so ale bang pi ponchos stami nona bang ke babu asuni la bang ke pinso atom stami alang litum long don ikpo laban labang sa announcement labang kini lilening kire pen kipipon lapen kapik lang pon kalilo laki aki hai dag himanto bisa sermain pen sipak lang pon iklo nalitum himanto bisa serma Facebook page along dam lo pro tang to dan nalitum laki post la labang so details labang kenalitum tag pon long ikpo nalitum la non screen long tag pon long ji la ki hai himanto bisa serma Facebook page lo nalitum tag long ji alang lesin la dak pen la publish paniglo na itum dak tok pon teklongi we are places to fulfill and our promise to the boys student from February is able considered postgraduate under Babu Asani scheme will be given 2,000 per month and 1,000 per month to graduate for a future year higher education. Fulfilling my promise to the boys from February honors under Babu Asani postgraduate boys student will be given 2,000 per month and graduate student will be given 1,000 per month to help their purchasing their higher education. Setangka siksa kawi konsi labang so suni labang beklang ponik lo lapen non apply ki cheng ponji labang kenon ke wang je chiklo February chiklo pensi cheng ponik po adet bang dak fix pon pila lapen puthar update bang long igwai lapen update ke long wai apana litin labang so YouTube channel labang ke subscribe iknang po lapen la son la postgraduate student atum dak suri ini ciklo jona long long ponik po lapen graduate ke chali atum labang ke suri sian alang litum long ponik po jala hello labang so scheme ale mate labang so scheme kapik lang penali tum ningarong ma rong rema na litum labang so comment box long tok pen tan pechini kon video stamina litum tin ni pen share pon ko kar biang long aras tami plan idang lapen pechini nang lapen kidam tang or moina suni schemes tami kilong nunde a student dum sikiong lo kilong nde abang phi dum sikiong se puthot non la bangke February pen se cheng ponji apo la pen kadu kawe la non ka post graduate la pen graduate ka charli bom akorte ato mastame pachini ikrang pula la bang so video la bang kenal itum an la bang ke share ponigon asipin ya video la bang la an ton ponigon la sdomi thakmi kadu kawe kar bichistu punjiro YouTube channel long kilang ara do an pastame nilihin pen kardom